Sanibonani guys, igama ngiqabile ngibesela mazubela eNimba ngomhla ka-5 February. Uhlathi nje emva kokuthi ambuze-ke uHlengiwe uMakalwandle phela ukuthi ufunelani ukuthi akhiphe isilwane ejele kangaka esibulale indodana yakhe uLikamva. Wathi lalela la, isilwane esikhulu la wena usukhohliwe yini ukuthi bekade wena unqabela umama wengane ukuthi-ke akhulise ingane yakhe ngoba nakuvele nomhobho. Ingakho nje ngibhizi ngenza i-background check ukuthi ngabe uLikamva akafani nawe, akanabo yini ubulwane njengawe. Wathi ngicela ungalinge nje uthi indodana yami isilwane. Likamva was the sweetest boy. Yodwa nje into engakutshela yona ukuthi ungalinge ufise ukuzwa ubuhlungu mina noThumeka esibuzwayo njengamanje bokulahlekelwa umnyana. Lawo mazwi guys abashiya abantu bakoZondo bopha ngaphakathi enhlizweni ngoba nabo yebo bengagoloza yonke into abakegolozayo bethi bazozama kokusemandleni ukukhipha ulwandle lapha ejele, but kuyiniso lithi eyabe indodana esaphila uLikamva sophinda abuye, and ayikho into ebuhlungu njengaleyo for uThumeka-ke benohlathi. So umane nje waphuza kakhulu utshwala-ke emva kwalapho uHlengiwe ezama phela ukuthi-ke amboze uNembeza ungabe usumgqiba guys. Akupheli-ke lapho. Uhambile-ke waya kuSydney eyomgcizelela phela ngokuthi asayine la maphepha ukuthi wake wahlukumeza ulwandle. Uyasho kuSydney ukuthi angikaze ngihlukumeze mina indodana yami, so awekho ama-forms engizowagcwalisa, awekho ama-forms engizowasayina. Wathi impilo yendodana yethu ilele ekutheni wena uvume ukuthi useke wamhlukumeza. Wathi njengoba kade ngisho ngikaze ngimhlukumeze mina ulwandle, and angeke ngize ngiqamba amanga ngoba nakho ngifuna aphume ejele. Cha, ngeke ngize ngiwasayine la maphepha. Guys, uyalwa uNtombo, akafuni ukuphela moya. Wenza sure ukuthi usebenzisa wonke amandla nawo ukuthi nje indodana yakhe iphume kulela tilongo. Akupheli-ke lapho. Uhlathi umane wabona kungcono ukuthi asike la kulula ngakhona. Waya kuSydney ngoba uyambona ukuthi uSydney uyamdabukela kakhulu. Ayombuza ukuthi wena awusho ukuthi ngesikhathi uza kamabandla uzobika nendodana yakho ukuthi iyona yashayisa uLikamva, benihlose ukuthi kube njani vele? Cause njengamanje ngimyisa ejele ngithi akaboshwe, kodwa nje nobabili niyanqaba, nenza sure ukuthi anifuna aboshwe. Useyasho uSydney ukuthi mina ngenzeka noma yini, ngingamkela noma yini, noma isiphi isinqumo esithathwa ijaji ngizosamukela. Umuntu oyinkinga la uHlengiwe uma wakhe, futhi naye ungamsoli ukuthi nje umama uzama ukuvikela indodana yakhe. Uyena-ke umuntu ozama ukulwa la, hayi mina. Wathi indodana yakho ibulale eyami indodana uLikamva, kanti kusho kakhulu lokhu nje ulalela uzethu. Kwabuhlungu kwaziwela ukuze ukuthi nje umuntu kahle kahle umphuce isithandwa sakhe, umuntu amjwayele, umuntu nje hayibo obungamphikela ngisho ukumphikela, umuntu bekade efika njalo eba yihlombe lakhe lokukhalela uzethu, kanti uyazi ukuthi enhlizweni yakhe uyena owadala leya ngozi le yagcina-ke isimphuca uLikamva uNosiphela. Guys, akupheli-ke lapho. uThumeka ubonile ukuthi hayi man, uhlathi uyazama kona bandla ukuthi akhulume nabantu bakoZondo, kodwa kufana njengakho ukuthela amanzi emhlane wedada. Wabona kungcono ukuthi-ke ayibambele iy'ntambo mathupha ahambe ayele emzini kaZoleka phela ukuyotshela uNonceba ukuthi uyimisele kakhulu ngokuthi avume ukusizwa uyena kule case le kaLikamva, ngoba uyabona ukuthi sengathi uHlengiwe u-strong, and mekuthi baya nje bengaphethe nabo ezabi yikhali bazofika bahlulwe laphaya empini guys. Ushilo wathi ngenza noma yini ukuthola-ke ubulungisa for indodana yakhe, so uyamcela uNonceba ukuthi-ke abasize bekwazi ukuthi-ke balwini leli cala. Manje kubuhlungu ngoba phela lento le isha uhlangothi olulodwa. uThumeka uyavuma, uThumeka uready ukuthi asebenze noNonceba, kodwa-ke uhlathi namanje inkani nokuziphakamisa nokuzitshela ukuthi yena wazi kangcono kunabo bonke abantu kusamile engqondweni yakhe, and uzophatheka kabi kabi ukuzwa ukuthi uThumeka usemane waphuma ngale acela uNonceba ukuthi-ke amsize kule case, ngoba yena ubethe akamthemba uThumeka ngoba uyindoda uzokwazi ukuthi ayilwe le mpi le and uzoyinqoba. Uzobuya nje ulwandle kuthi uzovalelwa ejele
for a lifetime, while-ke i-justice izobe isike yatholakala for-ke uLikamva wabo. Guys, asithembe ukuthi kuzoya ngamagama enkehli, kuzokwenzeka ngendlela impela-ke abantu bako-Bikichana kwamabandla abafisa ngayo ukuthi-ke uLikamva athole i-justice ngokuthi-ke ashayiswe aphinde abulawe indodana-ke kaSydney Benohlengiwe okungulwandle. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqobile ngibesela amazwibela inimba ngomhla ka 5 February.